Ja ne znam zašto meni taj zvuk tak zadovoljava. Brutalno. Ne znate ko može naći što. Zločesti kamerman. O ne, to je bilo. Biće puno malih porgova tamo. To mi je onak najsvađa stvar u tom filmu. Znaš kako izgledaju? Da. Da. Ima ih koliko rekao, 20-ak? Isuse. A mi sad se slešamo. Ti dođi tu negdje. Tu imaš dosta prostora, a do tebe ne volim. Dođi tu. Ja trebam imati tu mjesto. Zašto sam imala? Ne, ali mislim da su Saša same nas dvije. Aha, dobro. Da. A mi ćemo se kasnije pomoći naprijed. Ajmo nas dvije sad probati to na početku da vidimo gdje ćemo staviti što tebe. Vi to pripravite za gore, nije? Odlično. I možemo ovo i gore staviti. Evo, mi smo već onda izbirali. Da. Prvo ću ovako tebe. Hoće li to možda? Dobro, ti sam malo ponovno sad. And here, ajde. Ko je to? Znao bi ja.
Ja sam Ivana Bistrović, ja sam prvenstveno tu fan, a onda kažu da sam i organizator, pa ajde jesam. Ivana, tko si ti? Ja sam cosplayer, trenutno sam Sabine Ren iz crtića Star Wars Rebels. Katastrofa, stanje, sad se nalazi. A čak sam mislila da je išla na bolje. predavanja i filmića. Svi oni koji dođu na ta predavanja ili filmiće ili radionice imaju mogućnost usvojiti neku od nagrada koje smo pripremili svog ovoga cijelog tjedna. Izvlačenje nagrada je u subotu. Trebamo vas još podsjetiti da se prijavite na Star Wars Pub Quiz koji se ove godine održava u Mr. Brownu, mogu biti 4 igrača. Svi ste pozvani, sve stvar zabave i pitanja nisu preteška. Nisu preteška. Imam papirić zato što ne pamtim najbolje i mislim da je to sve što ja trebam reći. Da, ne znaš reći.
što da ta šetnja bude što veća, da se bude stvarno u što većem broju. Želim vas isto tako pozvati da pogledate našu izložbu koja sam sadržava puno toga, od radova, svakakvih handmade stvari, kaciga, općenito, znači svašta također imate i na katu ostatak. Sad nakon ovoga u 7 sati održava se predavanje o droidima iz filmova, tako da se također pozivam i na to. I eto, zahvaljujem se puno knjižnici što nam je omogućila ovo i da imamo opet to 4. godinu za redom, te svim našim sponzorima. Hvala vam što ste došli i evo izložba je službeno otvorena. Slobodno, ne, sve okej. Ti si isto pripremio nešto, da? Na svakom stolu je nešto različito, vi slobodno ako se ne sviđa što rašni stol možete onak šetati okolo, možete se trebali gledamo prilike ovako. Tako da, sve ćemo pozlačivati. Da, profesore, šta ćemo pozlačivati? Možete što ovo čuti. Više nećemo ovo je dobro. Ako budete htjeli nešto pozlatimo ovo imamo tu
dolazio, Ivana zna o čemu se radi. Sad, priče kad je sljedeće. Jednom davno, nema daleko u galaksiji. Naš veliki vođa Darth Vader, kad je bio prvih par mjeseci nakon epizode 3 od Svete Sita, sklepan, došao je u borbu s jednim od najjačih preživjelih Jedija, Master Impala, koja je bila veoma važna caru i ona je poginula. Znači, još veći cirkus ispao, a pola Coruscanta su napravili Darmar, znači užas. Dobar dan. Moraš znati, idemo korak naprijed i jedan udarac, drugi udarac. Tata strana. Kako se drži lightsaber? Može? I kako je prvi udarac? To, idemo. 1 i 2. Idemo unaprijed 1, do, unaprijed 2. Može? 1, 2. To, 1, 2. Lakše da staj. Odlično. Skok! Nemojte više fotografirati. Hvala. Ona sluša, to prepisuje. Mislim prikazao ruku, to znači da mislite na kojem se planetu nalazi Darth Vader Dvorac? Jagaba, Mustafar ili Tabo? Uđaba.
tu muni muni, bata tu muni muni, bata tu muni muni, bata tu muni muni, ugunik, ugunik, Ostali su svi izjednačeni koji su ostali iz toga. Tako, treća nagrada. Imate super popis. Aha, Jasni Star Wars. Ko je to? Vi, Vesla Cuga i... Što ste dobili paketiće? Došli pokupit ljudi, puno šeta. Jedna osoba, nek sam dođe. Šta ste? Nema mita. Čekaj, živim u Hrvatskoj. Drugo mjesto. Vanes Paseka. Svakom jedan paketić i paketić. Koliko bodno su imali ovo? 3, koji? Drugo? Da. 19 od 22. Treće, 17 od 22. Neko nije treće, ovo je. Ne, 18 od 22 je treće. Da, dobro, 18. Zane, propad, Zane. Propad. Prvo mjesto su prošlogodišnji pobjednici ponovno sa samo jednom greškom. I osvojili su 2 ulaznice za film i naredni, paketiće i 2 plakata.
I to je Corner 69. Koji su by the way došli jučer jer su mislili da je kviz jučer. Sad ćete svoje podatke. Da, vi ćete nam napisati svoje imena za karte i onda ćete se prijaviti u rad. Je dobio šta? A? Je. Kao prvo neće prihvatiti novčanicu, kao da je stvarno od monopola. Koji glup aparat, bože dragi. Milijun puta ono bacuje i izbacuje. Ma sranje. Joj, pa ti umoran. A tebi će pava. Ja ću si čuvat auto. To je dobro. Šta kažeš ti? Hello. Ovako. Sad ću ti reći and then... You shall not pass. To nije to zbog aparata. Unlimited power. Unlimited Schneider. No. Ja sam prvo mislio stvarno da se smije. Ne me baš iznadilo što je Jelena ova došla. Ko? Jelena. Ko je Jelena? Revanica. A šta? Aha. A šta po žensko došla? Pa to nisam znala. To sam iznenadila. Ova ljeva se malo pustila dobro. Ja ne vidim toga. Sve je u redu, ne brini. Ej, di si ja? Ne može ona ne preklati se. Noge malo. Noge su uvijek tome najčešće. Ne to, ovaj donji vidio sam. Da, ne. Ja se ne mogu sve. A je sad skoro zvojim. Nije mi
Aha, ne vidim. Sad mi kaže šta bi napravio ruku na kacik samo da stavim. Samo zašto je promet.